Ovo je GSM bubica neograničenog dometa. Ono što posebno izdvaja ovaj model prisluškivača u odnosu na druge prisluškivače je posebno rešeno napajanje. Napajanje je sa 3 baterije od volt tipa. Na ovaj način dobija se 10 puta duže trajanje baterije u odnosu na fabričko trajanje baterije. Znači 360 sati standby time-a, odnosno 25 sati neprekinunog slušanja. Pod uslovom da stavite punjive baterije od 2500 mAh. Ako stavite punjive baterije sa više mAh, dobit ćete i još duže trajanje baterije. Ukoliko stavite baterije za jednokratnu upotrebu, neke kvalitetnije Varta ili Duracell, dobit ćete 5 do 6 puta duže trajanje baterije u odnosu na fabričko trajanje baterije. Druga bitna stvar jeste što ovaj uređaj se ne puni. Baterije zamijenite u roku od 10-15 sekundi i uređaj je ponovo u funkciji. Znači ne morate da uzimate uređaj pa da punite 2 sata pa da posle vrebate pogodan trenutak da biste ponovo postavili uređaj. Sve menjate u roku od 10 sekundi. Treća stvar, ovaj uređaj nema integrisano napajanje. Baterije su uvek izmenljive i može da traje jako dugo. Način rada ovog uređaja je sljedeći. U njega se ubacuje SIM kartica bilo koje mreže. Zatim se uređaj postavi na lokaciju koju želite da ozvučite. Može biti stan, auto, kancelarija, torba itd. Potom, sa bilo koje distance, bez ograničenja u dometu, pozovete broj koji je ubačen u ovaj prisluškivač. Uređaj se bešumno aktivira, otvara liniju i vi od tog momenta slušate u realnom vremenu šta se priča u prostoriji gde je uređaj postavljen, bez ograničenja u dometu slušanja. Ovaj model ima i aktivaciju na glas, mogućnost da se aktivira na zvuk u prostoriji. Način rada je sljedeći. Kada se desi u prostoriji zvuk od 45 decibela ili jači, uređaj se bešumno aktivira i automatski vas poziva na mobilni telefon i na taj način obaveštava da se u toj prostoriji odvija razgovor. Tako da vi tačno znate moment kada treba da prisluškujete. Način rada ovog uređaja je krajnje jednostavan. Prvo se postave baterije u nosač za baterije, to je kućište za baterije. Potom se skine poklopac od ovog prisluškivača. Zatim se ubaci SIM kartica u uređaj. SIM kartica koja se ubacuje u uređaj je jako poželjna da bude nova i obavezno aktivirana u mreži. To znači da kad kupite novu karticu, prvo karticu ubacite u mobilni telefon, upalite mobilni telefon i obavite bilo koji razgovor sa tom karticom da ona postane aktivna u mreži. Potom je uređaj spreman za postavljanje na određenu lokaciju. Pozivom sa vašeg mobilnog telefona uređaj otvara liniju i vi od tog momenta slušate sve razgovore tamo gde ste postavili uređaj. Po prekidu slušanja, uređaj zapamtio vaš broj mobilnog telefona. Čim se u prostoriji proizvede zvuk od 45 decibela ili jači nivo zvuka, uređaj se bešumno aktivira i automatski vas zove na mobilni telefon. Uslov za to jeste da SIM kartica koja je ubačena u uređaj ima barem 30 dinara kredita dovoljno za poziv. Vi možete da odbijete poziv sa kartice i da pozovete sa vašeg broja telefona. Možete i da prihvatite poziv kada vas uređaj zove, ali tada trošite kredit sa kartice koja je ubačena u uređaj. Opciju aktiviranja na glas se može deaktivirati daljinskim putem tako što pošaljete SMS poruku u formatu 0000, znači 4 nule, na broj SIM kartice koja je ubačena u prisluškivač sa broja telefona koji je uređaj zvao. Po vađenju kartice iz uređaja, uređaj se resetuje i na taj način gubi sve podatke koji su vezani za aktivaciju, odnosno deaktivaciju uređaja na glas. Zaboravio sam da kažem da bi se uređaj ponovo aktivirao na glas po izvršenoj deaktivaciji. To možete uraditi jednostavno slanjem SMS poruke u formatu 1111, znači 4 jedinice sa broja kartice vašeg mobilnog telefona na broj SIM kartice koja je ubačena u prisluškivač.